kase no ena bra so say yetena sene de anogu ho asawde ma mo ensam no ebesa abundadi nteche e de afa Sompa 93.1 FM e okumase afa Sompa 98.9 wosunya ne potamo ena Sompa 90.7 enso esomo e won kranza amabi ato eyebunapo ye mantamfo nyina da ensam na eba no echemo brodontwo nenso no de ebedi mu atintiman no ene se ene aban no edi atodwa se Ghana yesi kasem no yasan agina ye naso ya emunchiremu ye de ba bema mo Drobonso hene se watwa yewura kwambedi akonche da su afiri ni mamukura adan awamfa buo ama won Mame Samira bawomi adento abohye so asante mantama senum ye nya nkra se wawuremu ewo menhye fia ebehwe ne ye de ho enkomobo ahyehye so akase yi so sada ena tutagefo akasa se wonuma ye kase galamse kuna ye ni abre ho eho atuate wo mo nkobi no saafo no nye wo mo nesoma won Abro achempem ohipopro ya wote adwa so de ma wono so galamse nsem no wodna no atomo bidi nsem na wo sie na uwura ahafa no Southwest chiniyama na kasa se NPP de bia 419 ne yi wo mo ma obegina wo manamu Menshia South de wojire mo apremra shebedwa konwa no NPP amanyoko ni dimo lawyer kwakwa ya doye e de ama prison phobia ye de emunsem ebedan wo Dr. Ibrahim Anyase wahia napkofo na wakwanse de bia kire won amasese wode wonsa na mo mafuru so ye be rem afo no Southwest abato mpese so parliamentary candidate de NPP amanyoko no wono se de waye no ebulu wotwe ho nwi de asem ena panyi pese wose e de traman sign asojafo ebe yeden wo so wo ko small scale miners fo ho ama yakon galamse no nokure bi wom ye de ba Mizo free drink ni 5G miseria one aso ya sene ya nsam ne ye de eba bedan wo yanka saye nuaba emunso ne ye chinchi be de ya no de ye nya bi na enya apomoden ene ahoden Sompa chede no eguso aya ye stressa da roma afina wie duo se be ya enyanka mobro wafo ene akunafo benya bibidi akata wandagya so na onya bibidi abo ano twede ntini de owo bia no fabra sika fam so a enya de aye bepo 21st clinic eye sciatica expert usisi a chintini yes alfa to ase ebomu akosi wo nantini ho no wode ane sa twetwe wo se tutu wo sa kan wato dem wose wone expert in 15 branches wa bie ene yade anka ye nyina da woje na wakona buse be yode kwa hosa be ma wo na wode adru wo fie 3 herbal center so e de 3 co capsules koko master no e de eboa ye wose usisi ayem team ene koko yade no na dro mapa ene Cloud internet upe internet ya tokro bia wom no wonsa beka wa betwitwitwi bia memo ahoda so wom na ne boda fom a na eye cloud internet na ye kamfode amawo wakwantu wo nsem nyina express group for say waye krado kumasi asafo labor runabout ene miamia nkaye fabra na wonhwe emu asebe ya bibia so betimi akoye di amawo na nanom akuafo se modo na no baye ne betimi afifi ye na asodoso e won maye mu dia na OCP Ghana Limited fertilizers papa power de abedwa manso no ena mu hia bia busia enyumeko ya da Roma ena womo eso yasene ama enne awiensem no yede edan wo ewo aboboa no kaye ho Facebook no so eye Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no eye adwuma eye Sompa TV kwa online so www.sompaonline.com ya krukra nsem no so akogwo kwa na wakenka bi nso ede afiri ho ewie masonfo eye benu midi de ohene yire mame ekua yeboa esiama bronya enafe ejapia apam dada afe yanje brani adage na ensam no yemubu no sene esena efata emfa emamo ye hye ensam na se ede afiri Ghana yesika semo enche ye bese achakola meka kranie Ghana ya hye se ewo amansensi kenim ene esidi no yese wo man ho so a na chese Ghana ase nom no yanimu na agu ase afise kase yesole kra ye nheda enya na bia enyina so na inflation kwa na ekosoro Ghana ya besia bododo ya yekobo ye wa mansan so anim no se ne etie nie eno enampanyufo tena se hu se da bi se ne ne ma si kono ya se yanhwe na ya anya bibi papa bi enhia amfesi kasem ho a wanhwe ya Ghana ebeje nsemo eno enam so ntini eurobond amansan enkura hodo so mo abobo mo besia enwumakuo kakran so a
yɛde ya awra ho sɛm kɔto w'anim ɛwɔ sikasɛm ho ya wɔboa yɛ no ɛne ɛka no sɛ tie nie na akɔkɔduru bɛsɛ $13 billion ɛna na wɔsɛnk yɛhwɛ etua de ma wɔnom ɛno ɛna fotosanfo yɛ Rami Adam ɛne mpanyinfo yɛ hwɛ sika so wɔ mɛm ha sɛ nom no ɛde ano kɔbɔ ano so ne sɛ nipakuo wɛsɛ nom ɛne nnwumakuo wɛsɛ kɔdi nkɔmɔ na ɛnneɛma nyinaa wiem du ɛma wɔnom ɛkyerɛ sɛ deɛ saa $13 billion ana wɔsɛ bi a ɛnka wɔtimi etua na animu ya no aka ho bi ama kasa na kɔyie ama nneɛma gyinagyina na akwan mu a Ghana ɛne esi kasɛm no ɛsa ba bɛsɔre agyina brane ama nneɛma nyinaa so akɔyie ɛde ama yɛ sabre ya yɛboaboa yɛ ho akɔakɔdi bronyan ama bronya no so ɛtimi akɔyie fotosanfo ɛde mo ɔmɛyɛ Wura Ami Adam wɔno ɛna gyina simpie so a wɔto nanum tuo de kyerɛ. We see that the rebound has really been strong. Last year, we projected to grow at 1.5%. We grew in real GDP growth at 2.9%. In the first half of this year, 2024, we grew at 5.8%. And ladies and gentlemen, this is more than first half year growth of 2019 by 0.4 percentage point. In effect, what I'm saying is that economic growth is returning, in fact, has returned to our pre-COVID growth trajectory. And this is why we can say that the economy is really back. We also have brought the surplus, the trade balances from deficit to surpluses. Our trade balance is now in a surplus. Half year, this year, we've already recorded a trade balance, a trade surplus of $1.8 billion US. And so the economy is really back, and we must be poised to take advantage of the opportunity the government has provided to the people of this country to accelerate the growth further. Tiani okasa ye eye fotosanfo de ma oman Ghana ye red monyamfo Ami Adam. Ene ye wuram ye wasante mantemu na biano ebe afran place ho. Ekroni adrobon so wo hene wo ho na so watwa ye wura kwam bedi akon cheda. Jacob Caesar watwa na so kura de free ne importamu. Adan ya wo se papa ya na ka se Don Diego Diazambu jamo Bartolomeu Diaz wono ba abibimamu ha no wo manfa du pre ne ba yi wo mo de shepo efa nsusu nti wono wo de nsusu akwantu be ba pa ewie ye wo se pokura obema bia ba beduru kumase na wono matena se twen no na nanom te se wo ba na agya waba be kasa kire drobon sofo ene wono ma be ka won paboa so aka wono ma betutuo kente papa bi aguso atutu aguso atena konwa mu atwen se chede ba won beti ase dede wa abonten won kotwe won kon a sa cheda ba ene kurom ma no adi nkomokura wonan kurom wanko nananom ho na nana ya wono ene da kure ya no nana dwupensia wo kasa sade amanyosem tie no emfa ho de wodi akonwa pene ne epe bia di bia ba woko nananom na so kane esanse pete masa ase da ho a ena hokwa ansana wotie sikurum na cheda de anya ne sa oba ya na otisi kurum wanko nananom ho ni se hunti se wobesa dwudwu nanim pa ma no bio so wo mra na wone kurum ma mekasa de ene lalai ena tani efe no kwa mbedi akon eye na monyuku a enkofo wuku o minyuku mu ha no e mama so te se eda no obeba ha na ye nwumre de me so me bo me mpenu mfa amane ene me nyin kwafo nyina na wo me so ma yimfia nyina amane endi ye wa ha ye kwen na nka sa ba se afi oba na msemati oba na abobe no nson ye ti enso obedu na watini obi ni kan top o kasa wo station ho police fu ni nyina ba ha me so ha police station ha obisa na obeduru ya ne be ba ha ndi ya lecho yeti ya nto obeduru wo obi ni kan top wo kasa na mse ne sei sabi pintas as da ho no ma yinjiti aso kwa ntimi ma empenimfo no bi ne memu ana wa himfie na hinkwafo ni ko na jete onye na adwen se obeba na mse ne ene na wo ye campaign so no kru mu ano mu a enyeji dino krumni ononso so eyesa na ama krumafo no so buafu me onyini a no kwase bi ne krumafo agimi tum na so me juo motum de meka no na wo moye ti wo ka ye ne se wo bedu na nko yiwu a wo dia yesu yeti wo asem a enyeji didede start ba wa no wo kan ka tum no gyan ko mimi de no pese o kire
so obedu kurom na wo hene wo ho kurunya wo dia na what yes me na wo campaign nabi enye ne saa na ba no beduru o modin ka ba chia me na sabe na bi kwa say me ne wadi nkoma wie yakonya ho mo nkwa no manfo no so ni enkomo na di oba ya na ba tezu go campaign na sabe ene say ndi no kurom ni me ka cho so mo kanya so wonko so ni so hene wo hadia me so so ni so hene wo kurom hadia me so mente say so wagina wo president yedi tete le ka se ro ba bia o chepe bia on pamra nyesa da kurom de o ma ha bio eno ye nana dwubensianwa wono ene ye wohene ewo drobonso afa ho ensem ne tietia anope bra o ma hene yo dibu ache ema wiase nyina ache no ena nana je so a obi ensemi so abusia yenko tetefo ne so na yenko yenua bema kwa me redu enchen wo wonsem bi e de maye ne nyina da ene se ye ro Dr. Mahmoud Baumia ne hokani mame Samira Baumia na nia bresa krodom ama ento abode ahihya so wasante mantama senom yenya ne nkrase wakopie mu e wo menhye fiem kwa me wote yenka wie yada wase amwa kwa ba major so aru mini abema na kom ti sen onyanko pa de mo pa wo yenkyeremu menhye fie se na ne masikro mama no se de yedi kan akan be na wo twi ana se nyempo na beto gase o mampani abedi akire a no aso no kan tufo adema empokuo no kani e mama Samira Baumia mi kase na wo twi ana se ne kakra na wo twi de e ba sentiment na bobo apro tutu efa ni nuanom enso wo fo ho a se de be ya ombetumi ahunu sadia onu okuna onu nam se sabe no de frank na ma no na ontumi nye adwuma na se obeye adwuma e de ama MPP me yoku ene Ghana man ntefu ya tuaba ma no obetumi e de se adwuma no ene mu ene ni titiri no wo be ni nua no zongofo ene mo di nkomo kakaka e ba so ba santuma ntoma so a ene so obeye adwuma di no a na ni mo no telefosi ye ntumi ni nam enye jabda ene ntiri no obedu ye no na ebe no ko ntumi nya kwan amaye wanchen na 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 brebre why na be say ene ni hihye mu ene mpenifo mu asantuma ntumi na ayako ba ko se omo ba na fi otumi e de kwanse e de ba batu nanim ma wa man brebre na dwedie no se de medical kan ahimfi obedu hade mu a MPP flag ne de adi ha nyina fa fu munyan ebi mu so mpenifo awoya fo ni dodo na ene di etira omu na etun de ha na me ne ba yegina hu so de ma yanko na ne MPP me yokuru emma omudima kote emu ba ko omu nchen ha mu we di etire efiri nkan ala ba badu kuma se ya wo di ankasa wo fe natare ko se no se di ankasa you have been now e de ba Sompa TV so any radio so na wie ya mede ene yenhwe ye maame Samira Baumia bebe wo ba sabe ye hwe kwan a dede no kire se wona nkwa so wo ba wodi ekira fi nu abakum ne nyina no wabona baba se no sihu ene dwumedi a ekoso ene ne ba wo ba ye wura nchen ababa ye ni kira ene moaro ya de ye wo menhia ena wo ma ye ba no ye ba na ebeto ye nim se wo beba nti ye de ye nim afenna ye hu se hanyina ye party hu asem hu anya senketwa say aji aba wo ba no ana incoming first lady ba wo ba no yenkofo agya wa santimantem ya so wo mu pa a enya agro eni tie aba enemensi abeba no ma ye to wa hankofo atu agu no ma so a ye to hunu ka ente daya de wa ha ye twani ade wo no kwakwa mu na asambe na wo kan ya chiefo amu tie wo ba ahimfi ye ma hakwa obi ba no tumi se ni mu obi hwe ni pebe mo bi na chi na ne se wutumi se o ya de fonti na mani neba se na eyi no na de asem asi ha de na de me kan bi kura me hunu ka ade me nsam ye nim se be ya kakraka sei ayakasie aye ni monyam se eburo ya dwene ne enti ase so ade aba wo ba na message ba wo me aba wo ba no yenkofo deyi nkofo wa ha nyina so aye krado sa aba na de wo mo kwa akoto enti eja ya hwe ye nyame enhyira so nyame etumi
Kwame Otemenka. Yeah, Baba Chonka. Enti ese ma me ba omia wonya medru menhye fie ho. Say dey make me like say make say dey we gina gate kono ano. Ye gin ba yo ade na ba. Na nya sam ketua wa hanu mo ade say enipadom ene MPP amayekwe ma ene mema mo mu omi na adutwi aba hanu a anya asam ketua. Bambo ho sam wo ho Kwame. Bajo bebe mo. Bambo ho sam te say wo ho se ne a wo sika se nipadom adu. Bambo ho sam dia ya se twafo no kwa no. Ye bedu ha no omo pimpim ya bo se nya agotre. Esan se dom ene wona wo begina no. Ye kase nya ye bu afa so e de agbegwa ahehwe ma eboa eni tiro omo ma ye kinkan su kakra na Wadaroma twene no ne de aka no fabre ye nwumre no nsia bre mu no na ene ma me Samira bomia ne nsem ne atitu ebekasa ne nyina wai ma ye fa kwa me redu ensi ase no menhye fie mu ye se afi na ma me Samira wadru ye gate ano se ohwe no wawura mu ntine ye hyembo se nwumre no nsia brem kase no de ebefra to wona na motuo ya watu de awura menhye ne nyina no ye fa nkame mo ye to ansam no so de amamo eno ano no ene men ene women ni nyina ye hia ma me wo menhia na ye kɔ galamsey kon no mu tutag adwumako no Technical University Association of Ghana womo ene kasai penimpa wotwero de ma wonom yewura Samuel Jabe Sakrafie ene wode tudwa kyase no kwasem ni saa oye kyere no a ene atuate a organize labor kase nyame de kyen da kyena wonom be hya ase ate no sebie so sebie kudonto ewie ya wonom ewo Kumasi Santemantemu ke pole kanensa na ne yefre no Kumasi Technical University ebi se womo de yi wo ho afirim womo nka sa atuate no ho wombe kwa adwuma no mo ne ye ho ade na eno na yewura Samuel Jabes Akafie di tudwa akyese no kwasem ni womo nyina ye dutamba ako ene wo masamasa entedu ba bi na se masamasa ne bi entime nso aba no se de wo se dutam no eso a wono hwedie ntira na se yi na ese wo mu yifiri ho a wo mu yi afiri ho se ye bade na ese wo mu bade nso a wo matumi abade na ne nyina nkamfu ano eda se bo eda kyena atuatia ne de bekoso na mum wo mu ne wo mu mpanimfo a ewo Kumasi chapter bidi nkomo na ene wo mu hia de besi akire bia no wama yaso atena ne nyina no enwuma de ne wura no ne se yewura Samuel Jabes Akafie kan se akire Sompa kase enya de ayeti we say ye kumu na normally say obi person oye bibi say na e say o ka kire ni chapter chairman say sa adwuma abayeti nti omoju say but unfortunately I didn't say it's like I said sana omoka ena aside that so in fact omo say omoka sama ticket but let me say concern organized labor in terms of omu bi se mu se omu fi den union no nka se omu fi tutak ntenya de a no omu kasa ma tutak no omu kasa ma tutak some of the media houses almost started so we see tutak say emu se ma we dey sa enjoy babu see the ya catch Kumasi from so omu hwehwem omu no omu nsina from omu side and side action we are but the jama Kumasi from so omo handles as before so na ye constitution e dey eduma no say be con strike say na say ye fair congress it's a fair congress na itie efi chapter bia say omo itie fi omo members so na dey na omo ka nti eno na nyame ya aduma o china ye be hia na yaka ho asem nti say omo aso nya omo ka say ye nko join ni immediately that's now the from all education because one of the few unions already press release about September no HN say when in trying to manage one solve this problem omamba ni galamsey no kanuna your demonstration if you correct them you decide members no omdo magin basa nti meji to say senyeti bia ye be join strike this constitution so say you be to handle mo nti no the once the point is say obia no budget to say you go strike but once I decision again
sɛ member bia edi so nti ye mean say decision about dia sɛ member bia edi so so we do so dia sɛ yɛmbrɛ no mu we say handle yɛbɛyɛ ne saa. Eno yeyura Samuel Jabis akafia wona ye twotwofo pani de ma Twitter geku no wo che se wo no be ka se ye concern no Twitter ku no wo mo nheda ne concern bia wom na mom wo mo ka se ofiri Kumase ne de wo mo gyae e de amampanimfo a wo mo Kumase Technical University se wo mo hwehwem na chokochoko edachena wo no be ko bia entemada wo mo nso mo aboso entachiri afeye tufo asoko de bresia mo ya wotu ani se mo jabundi ani akyerem wo Ahanta West Kroponi mo e wo atoye mantem ebusion hipopro ya wote adwaso edema adehye yo mo ebro achempem eye nana okofo kwaku mensa ya otoso mienu wono so de adesrede ato Ghana fo nyina nim se wonso mo we no woni nipa nyo ba akofo na nana ne abrewente no galanse ho ntansa hodo ya akwakoyo wumna aba be hantankra de asen ye nyina yekom no yenhwe ne nyina yenhwe ade ebetimi ayede aboa ama yetimi abra ano anase yesi ano kwanye sa yetena afofo ho ebedane ye kwaye ama dabi ne yede yensa ebehye ya no akanja wadwo nana danse mo ese nyina didi kire ye wa abra ne nananom hemfo etwa edom ahodo ya na bedwa ahodo nso ekoso ewodwabrem no na ensem ese efri nano etofom Sofia Yesu nya say Isua ya nana mo bejaye Yesu babo Adam kwenya o mo rawe Dem so de agua so mo go it want to go mo now so obi ne wona tumo waye nti wa ma Isua say wo pe potro woni wa na to go go enya ndiwo itinaka oni ni swa Abra enimo fia o na so obi mo na tumo waye nti wa say nsu no oya mi ina ya na sare say ye ko mo dana na anamo bi ye tu oya ye no mama ye na ye tu ne ya mo o mai Ghana na Ghana nya ka wote afi oya batu na masam kakra mi ne ma young politicians say Ghana onukwa ni dia nyame wani maye nyame oni Ghana oni amaye no ya me wo ya na sade say ye gbagboa na omai Ghana wa pari tampepra na de ye green na in some of kofi aina kasa de ye it's omai Ghana na nyam no onkwa eni Ebusiani okasa ye na na okofo kwaku mensan ya otoso mienu ebra chempem hene no no na no si ya pe na MPP de wo giremu apre no hyebedwa akonwa no wafi wesi abatom no onimonya for Francis Pobia Ahanta West wo na wo giremu wano so de adesrede eto Ghana fo nyina nim se kokoba ene de deba no munyina ye krobofo ma Ghana fo ene nyina ye amanyo ntimi metete ye ntem nte no se bia amanyo sem nte no na ye kunkum ye nuanom na ye didi ye nuanom atem no wo sesa ne ye obone no ye hwe ne ye nyina kwa emfemfri ye nsuban mu politics of insults ye kan ho asame ahwe ye nyiti a advice am pede mezi man de abato odura oye wadwe na ekire bi bo be ka kire do bo be yede yi bo be yede but say enye na adwene yen kora onyi de hihye na roba to say de yimpa na awore hye na roba no eyim anade ne pia we duro no awanjuro ho na awore ye dem no ochile bi bu na wode ya wo nti nti de be saying de yen youth yen enhu enfi dem politics of insults wabe ya za sisi ano yemo from na de yen youth no wafa yimpa no say what asem na won hwehwem na wasat na worka no asem ti de bia na ehye Dr. Mahmoud Obi Awoba na ehye offended John Dramani ma offended Mahama Awoba baby adam kofu weju awenjuro ho ebe she power take Awoba baby power take eju no awenjuro ho nti ebe sere ye youth awaba de woma politics of insults on the thing of the past
Ebusia ni okasa ye Francis Pobi wono na Hunter West wo gyina mo MPP amanyoko ni sebe yo bekonkoden na fiwesi abato no wo wura mo ede ekọ eyemrahye bedwam Galamsey kono ene yeda so agyina mo na Ghana Armed Forces eno Ghana Asra Adom no a emema mma ya wo mutimi tetibidie obi anka won mo hweye no na aka won hui na amanebo aso ye na ebo sa amane yi de krata aba bonten se Galamsey kono a wonu mu a eye adwuma no wo mmra kwan so na ebinumu ye bie editia wo mo adwuma no wo maka won ho abom se wo mo mpene na mom wo mbekon atia ya na ano wonu mo ko so kure ewie etu kasa ema wonipa ba kunti na nanom wanse adui sesei eba wonu ma etutuo no wani gene no otimi ye adwuma ni ya esrafo na nti wo mo ne wo mo beka bom na wo ma ye se adwuma yi adoma ma Galamsey kono yetimi akonkora adurubunu mu na se ba Galamsey adwuma ne dia wonu ma ye ne mrakwan so ye no nye gada demensele ne mo ye small scale miners no de wodom boaboa doma no ede ma wo mo yewura kwakudua wonu anso de bibia ni a wonimu na wobetimi aboye ho amane yenkɔ ne nkyɛ ne yenkodi nkɔmɔ mu sase nkɔmɔ a yɛkɔ so yi ne krata yɛ da abɔnten wɔn mo nsa aka bi na sɛ wɔn nsa aka bi a wɔn mo eso mo sɛn yɛwuradu a awie sompa dumienu kase yɛbɔni o wote yɛn ka ma hai ya eja na krata Ghana Armed Forces wɔn mo aka na nam information ministry aba sɛ wɔn mo bɛboa mo ama makɔ Galamsey matibi ya tipa ya kenka mi soso na muso musen yo medama sinema chia otifo ani wahwefo nyina me kwakudia small scale mining organizer Central Region ni nyina ne se ye neje anamona etuye ne ho sebe so ye Ghana ni ba mapa na wonsuo ese ya o se yehwe ne nsuo ne ye bo ho ban ani small scale mining soso titemukura wo Galamsey ni small scale mining ho ema Ghana fo nyina refi ne ye frɛ nyina Galamsey na ye ne aban akasa ne tata force na che o ma ye ko brim river ama ye ka say ye operation e be ye no ye to boat asisuo no so afansuo no so se de be ya be clean o mo nsuo no so nyina na mo wa wo de so free strover earth ne be gu sa nsuo no no ye say de sa nsuo kro na achi anamon akọ hu adwumafo a o ye ne aso ye de asotwe a e ho e de ama e kan na no de Chebi Brim River enema yen ema Chebi hene nana e chawa wi na ama o lanche e task force ma ye adwuma ema Chebi Waters be kan say ampa ye strategy na de adwuma no eboa e fi nsuo ne yese no ni amfa nsuo so ani afo a be de nkunim na e ba yenso so no ama nsuo nyina ani ate na emo ne e science ya ho den entimi Ghana nyina no sabi Ghana mamra so kire say ye ma otumi na ko ya de na se sabi obi kura akopura na ne hogu assign bia the western holding association no responsible na se ho de ne wo brem ho na ene ya krata ati say aban ne say ono ababoa small scale mining we ya soja for akan ho ne de na say ye bambo a de be kon nsuo so for amom se nsuo no mo ye illegal no ano ayedi ya reboa omanga nyina na enyina nyina hoto okay na de yesa titibie ne se muko ma ne bi kura se sa Galamsey kun ya organized labor se wo mbeti hu atwen won so kura mo so mbekun atia wo mo no kura bi wo msa yo on say panifo on kan brofo bi yaga if persuasion phase force must be applied okay ye nyina ya Ghana for na wo kura labor for mo ye adwuma yi ye nyina so ye adwuma ye for ade ntina mo fa kwampa so na mo ntwe nyina meka mo ho na ye nyina hwe Ghana man empumtuo na mo wo betua obi a wo ye na adwuma bi a ono a discover na adwuma a wo ye na betu na aduane agu ye hwe se bronya na ebe abato nso na ebe na se wo ka se oye bandi nipa be 3 million no magu ababu no so onye hokra obi wo wa ye de ahomabo de sisi ansa na owura fom ho se on keka no ho a na atwe no akra ono aso ahomani ma na ye se wa hoto na wa sa adwuma we se o adwuma bi a se ko be ye nti ye de ko omo no magu fom a nti ye ne base ho straight ye ko omo office wo nyina akwaje ho atena ho ye nyina ye Ghana fo sebe onu nyansa onu nwoma nti ye nyina atena ho na de o se ye bia nya so aye ko se nyina ye timi adwuma ma de enyo mo kwa na o se ye na eno sa no maje ho permission de
Metro say permission dey say a demonstration form. And a demonstration form yeah dey to answer. Ba ye ni person ye nkwala no. Ebinom road kakra. To be hwe na amakoya di bia enye. Enti na ye demonstration bia na aso no say ye ntuabo. Because the whole Ghana nyina no man na ewo ho. I say get akra any voter. And ebi ni ho. The 14 regions na aka ne de. Ni nyina tu fo agudi e bia so association ni bi ho. To bia the bus be ba ko akoten kra ba. Transport ni say. No kan te ho nipa. Asa na mo be na form ay de aba. And ka say ni sa e ma Ghana enya koso. Enti e ka tro mo say. The idea wo kan o the problem bi na wo solve. Now so the problem ka kapa e be ka ho. Na say enu ay ko kunsu. Na omo ye na ebusu sa omo kosufo omo say e ma na mton no ma say mo pese mo gu adwuma ne dia na mo gu business e what the whole kunsu bankranso ne patam nyina efri say na grofo ne ko ba am yiti ko fa ne ma fri kuma say me kai say 2017 na da ko fa do de ban to yeso anu ye na edwomfo ma kuma edwomfo ma ne Roman hair from Tom Paboa chana from Paboa no mo nyina kasa ye sensu ene mo ye say omo ye say ye ku adwuma ne nyina see a video. Then you have to want a jump for now. So you entered you, or many more the entered that cannot catch a free. No, you go point to them for Nakasa describe for Mamma. Say for Yansan effort. Now the Yansano, cook will be 8 to Yansan anymore. So do Yansan school now, ever boy the Bacro. More to Yansan. Yes, I be a over casting the Bacro, so offer no copy. So it's one Yosika, so it's one I wanted. No, so on 241, so rock our floor, but no, so the tax out, no, so how. Now, so when you are in an school, Queen and above them. And the end, touch the better answer for a Spanish Queen high. See, I'm really like I say, a good search where we are. And a brilliant debate in Papa. What can I come up as a Yantasan is a Spanish Queen Mahabain? Now, say Ghana forces over Cahono, more ben number to media boa warmer, ama or Queen, etimia corner said ye, a was a corner. We there was it. Ghana am so first kind one, Bebwa. And almost so kind one. Any actual almost say we money illegal for no. We in a small scale mining. We need your papa. We need your phone. And when I'm soon so na the kind claim soon we nothing what the activity so because mineral commission on fa assume a mouse of a kutu a good year. 100 meters away from the river, no on farm. And no matter how over no, yen na kubusa fipa. Oh yeah, illegal. So I have pen the okono ebeko. Na suja for tay tina ye krono. I can say, basa bi anywhere e bi si anaso bi anywhere we ni bi abeto no e wo ho. Nemum signal na ye ka say. Mo amutin si so me tutu na mo free ba bi foforo aba. Ghana 42 na santimantem ha ye nim si o magare. Na mo mote so amode mo ye egunsuum sabe jamba ye bia amba ye bia ye egunsuum ye kan mo ntie because of say money ending afedi asuja for tum so sa first na small scale man ye ni two small scale man ye se mo mfidia ene de mo gunsuum so no mo ni betum so sa eja dia wie ye bede wase pa na obre bibi foforo bi e wo akira e foforo ye nso ne be san ba opono mo bio that's passport ma kwanya ne so edin sem fu bi atuja Wano ene ye dompiafo edema small scale miners enye galamsey de di emraso no wo de mra ye adwuma wasantemantamu yero kwakudua nene no Ebusia ye to ansem no so now so no Sompa chede ne yeguso aya yesre se eye Sompa Foundation eye ra Dr. Brother Foster neta 1 million panyimfo ne prensa so ne na yesebra na wo de kakra bi ekita wono fa beka ye de ne ho na tiatia ene boto sebe ya fie we se ye wie yemu no ewisia ne nyanka mobro wafo ene akunafo no so no ye bema wono matade ahye ye fra wontoma ama wonom so bibi nso adie eno ti de wo bia na aduane se ya anwa anase emo wo de wo donsem na odema efri sabre kopim bro nya no ade bia ye de bia digu ho a enseye no wada Roma fabra ye je Sompa Kumasi ye chira kwan no ye ben eye Nrom Hotel Swame ena ye wo sunyane night market wo ena Sompa Nkranzan so ewo GCB abrosan mu ewo Nkranzan ti bo moden de wo bia no fakọ na ye na wasentoma ene ntade school bus ne ne manyina da ye che wo de no ye sika wada Roma
First number we say so 0598 559802 0598 559802 edi ebeba Tara One Media anase Blessed Foster onyankopon hraw sa won so woto anamo pasa ma bibin so etimi adu yenuano mobrofo enchen mizo free drink ne da so awadwaman so adabro madwabodwumedie bia wudie no wo hia bi na de serve wa hwahwa manimonyam no so no etimi awie mu die de amount 0246270221 eno ne emaya wo frɛ ne etimi de bi adru aboboa no sciatica expert 21st clinic usisi achinti yes sawa fa oto ase e fa osire mu abetisi wo nantine ho no wo de no menib de ye wo se twetwe se tutu anase ye wo ya aka wo to dem krampo na me mu abongo ne ye fa nkyere mo 15 branches aye bie e wo mama fa na nyina massaging treatment ekoso laboratory test ahodo nyina ye bi yade nka ye biada de free wuti so kopem wo bawra no ye se fa bra ne ye mu akwa ahosan enkofie ne ye nkwa yade na bu enso e wa ya sabia ho ma 0540311311 yeda soa e wo South Africa ntino mo Johannesburg Zimbabwe and na fe Swaziland no mpacha mombra na yentimi hwemo number no 0244915116 no bookie appointment through Eba Center esi enkancho sesisi yade koko ene ayemtime na ha wode a anu adro no wode aba 3 eco capsules koko master for ni chiremu e wo konake ba misti e badane he ba ne apidank ne kwagine dosopo mu ne kwachebi mebusuafo na wonfentu yade ase 0546107107 internet akwa yade nei eno ane edidi dwuma e wo eye basahare soma bibia so koye eno ti ba bia wo bia da wo de na yizina enya Chawani na fuachire eye cloud internet one day na hoda so wom ne boofo ne kontam nso top high love fm dan hwe ni mu ho na wonsa ebeka no bambo ho dwumedie biara wo ye bintin 0202699110 na wanje so wakwantu ho nsem nyina da express group wose fabra dade anoma wade ubetu fade akwakodru ba biara opese wokọ say Germany say yeah UK na say Canada o mai be na opese wo kiremu 1 money 0249000448 nananu makuafo mo adrone OCP Ghana Limited ene dia ba eye OCP MPK 1515 ena OCP MPK 102010 osi nya bi nefa petepete no ba ye no so ebeso abri brad ya ba mabotom so ayedu emani 0555 909437 Agrogamical shop bia no wodo ani kire ho a wonsa beka babusia yenyina wese so ne anum nsom na ye ba nsam no dodo na ena aka chempanyfo dodo na ekasa sa ye nhwe ne ye mo prison fo ede anamon ena obi edi nkan atu 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nko wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved.
Brakasa ye aduaba won so a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hien yi pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekwa animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya brakasa powder to Kingswalk Heba ne Heroes Heba Accra Okesi Drug Lane Deni Heba Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantwa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15 14 brakasa powder aduane san yedro FD ahwehwe sankratu emu agiatum hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika aduane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and se visit in so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Omo for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Sompa TV, Emma Aketiapa. Ewusia he adamu ase ama mone twen ewia promto brekasie no ena wasogu so a wo hwe na wo setie e wo Sompa TV so no brekro na Sompa 93.1 FM okumase Sompa 90.7 e wo Nkranza ena Sompa 98.9 eno so e wo Sunwane ye to ansam no so na ye de amamu ye de ani kiremu asante mantama se no mention south abato empesua so na de wo gina mu apra kom mrahye bedwam no e wo MPP amayo koni dimu eye lawyer nana eje bafo ewua wono so akwakoya doye bi e de ama prison for ya wonum e won empesua so ni nyina da eye sika botne besa 5000 Ghana cedis ene osade nuane ene eya no de ahodo ka ho e de koma ye na ni nyina mu na mu nchiremu ahodo no eye ade a wode ema ye wa bra akoya ye de e de ma empanyufo no prisoner e wo mempesua so na sebe yesi ye di jawa ye de asoawo enti e wo se mehwehwe omuye die we nya da edikan medikan aba hadada omuhu hia minti me de masoto fo mu hu niema ehia wo mo ana mehu se omuhia se ye support wo mo e wo omo ayarehyem na sebe entumi nkoba se da ne da nyinara obi hia sika ne afrew se fa sika bra enti nei ye tu anamo aba be create the Dr. Matthew Poku Prempe Health Fund ama wo mo sa Dr. Matthew Poku Prempe Health Fund immediate to me predecessor Dr. Matthew Poku Prempa ene wo ye the running mate for Dr. Mamudu Baumia
na sabi die nti amede ato no onipa ya ade a osayeye yese sabi samampa so ne to no badin enti eto no badin na nipa nyina hu adepa waye ye the seed money of 5,000 cedis atum omo wo national health insurance card ni bi dada na emom no enuro ni bi wo ho a na national health insurance no ana yare bi wo national health insurance no enkova ene ye be create health fund bi ato ho na da ne da nyina na ye de sika nkakra betum se ne be ye omo ahoyehia mu a enu ane se sikai o mafa bi na Ebusia lawyer bafo ene yekọ ekotie no parliamentary candidate wo menhia South Abaton Pesia so na wodu ani kiremu e wo menhia local presence wa epanyifo nsaka ye de fefefe no mo kyerese nipa ya de wo sayeye beifo ba enani ensa de ntino DDP Joseph Asabre wono ene ye officer in charge wo menhia local prison wo wogiremu e de na ase rempimo siedu e de mampanyifo Yada anabo ajeba for wasi se wakai ne duafo ina baba ye wa doye oba odi aduane adrom e kan kwa wasan amai 5,000 cedis and they are creating health fund for business into better about at the right time currently the prisoner for York Hospital prime near 1,500 into about meeting you want to say buy a register or money now national health insurance. Now my agent say, and yet leading na national health insurance. This says kaya ana obi. Therefore I am Ebusia ye to ansem no so ne yakoyenim. Yes anasi na prison for atensemode saa na Nation Builders Corp napkofo wonom so atensede de afri Dr. Ibrahim Anyase ho wonne kane CEO Edema Nation Builders Corp no na kane president Edema Ekui Era Dennis Opoku Katachi ene wo chese paninhia wo mo na nsem o kan ye no ede kura sense yatintasu edi egu ensu ani amankawa ebefa na wo kire mu se de kire Sompa kase Dom trainees leadership your former CEO Dr. Ibrahim Anyas share didi komo bebre na komo ni na efa nako trainees ebinumu a won sanka won meet no nyame anto ye no na sebesebe mpede ha enje ni hotoso aba na Rebecca ya enche and His Excellency the Vice President of the Republic of Ghana Bonapro Kokopi other region for Bisa Napoli to just say as Vice President of the Republic of Ghana and if I'm to for MPP Napo for Sika said the Akamo or push the Minister of Finance now Mutia and so the President in Lana don't shape the for Ama Natia says and my end checking and she would be a normal deal be also put about this leadership of Napo trainees. There's also been way the Komoko the first one said the payments are about the bait. Be also a big chefa. I confirm Monama sure a Ghanaians to every million Napo trainees. He said, when this week to next week, we're not co porter and 24 years as an enche or more baby be now 77 trade as a crata and not for the minimum to prefer time sheets and immediately dance as a 77 trade as a baby or 2 years ago. Which me a Kane President Edema Nation Builders Corp no napko adwumakui wo President Kanera Dennis Opoku Katachi ene kasa ye wo se portal no wono mabie enti se wonu mo se usika bia kamu na kwaka ho ko na kobie na afi wonsu wurem Ebusianya for we say entwem food for thought one more any of my ministries at okese biem ama Liberty Conference October edition no wonom ede ba wakwan mu omahene Alvin yaw edubuache wono enadwumede nyina esi ne metri so nyame eya adromu abosomi duye wo mini de toso aduonu nsia no ye nyina da ye bo apiem e wo Jubilee Park Kumasi asenom anopa no nsia ken se be ya Liberty Conference no yede ye ho ebetimi ahyemo na tipo ya wode atoso no eni se unchained ya chekire wo anase hefa e na woje wo ho e wo abrabo mu a enje wo se bra na yensane sane emfemfiri wo mponkyire mu na ose yenka nkire wo se wo yi etie asem no de afira soma fom matidu nsia
chichemu aduonu enum kopim aduonu ensia na Azaya eti dunchemu aduonu enson wasebra na ebehu onyankopon animonyam all glory hallelujah omahene se yenka ncho se nyame ya adom afa ho hyem na bibia nso enkoye enfamao yero asante yebo Benedict ye de asedaren pimo siedu ena edema no no ene semu fokoko avronike jando evergreen mama ene tafidie na chichinchim ni from adema yen Messi se Japan akosia so mo aso dela no wono eboa ye ewo kasie mu buziri caption mine mami ya Grace adepa ena afe news 3 ye was Sompa 93.1 FM kasie dem afe Sompa 98.9 sunyane kasie dem for ena Sompa 90.7 kranza yeda mu nyina mu ase yena eye Ransford enso ase ena afe bema safo kantanka Sompa TV MCL penyi ya wo Mr Dave Kechre ene dom ni nyina so yeda wonom ase mo sonfo eye benu ohinire mame ekua yeboa esiama bronya enemy di mini nua bema eja pia apam dada yes sorry adwa so amesa ede Sompa nkomo to aso